Ne znam koliko znaš, ali jako si slušan u Bajčetini. Jeli? Da, u porodici Nikolić, tako da sam ja uzeo slobodu da zovem čoveka. Stavi sluške, evo da čuješ kako te čovek, kako te jednostavno čovek doživljava. Alo. Predsjedniče, Šilja ovde. Predsjednik, brate. Zdravo, Šiljo. Kako ste, predsjedniče? Možete da učutkate malo, neko se dere tu pored vas. Pa, evo sad ću samo. Stanislava, utišaj se. Pa nije da se žalim, Šiljo. Kako ste, predsjedniče? Dobre. Evo, predsjedniče, Željko Vasić je sa mnom, pozdravlja vas i on. Super, Željko Vasić, dobar dečko. Prevashodno dobar momak. Čuo sam ja, predsjedniče, da vi pratite Željka još od njegovih početaka. Jeste, Šiljo, sjećam ga se još kad je dečkić bio. Da. Moj Dragica imala običaj da ode na Lukas da ga sluša. Da, a jel pratite ovo novo što on radi? Pa pratim koliko mogu. Obaveze mi ne dozvoljavaju da idem češće na YouTube. Ali volim da čujem Željka. Najviše volim ovaj duet sa Cvijom što je snimio. A predsjedniče, ili imate neku poruku za njega? Ovako, Željko, želim ti puno uspeha i da dostojanstveno predstavljaš našu kulturu i tradiciju naše zemlje i kod nas i u svetu. Da. A evo, pozivam te malo da svratiš u Bajčetinu, malo da se družimo, bit će deca, bit će Dragica. Živjeli, predsjedniče. Živjeli.